Iwan mo na ako, Nay. Ayan mo lang yan yan, 1 hour ko lang yan.
Ayan, magwa 1 hour na. Sis Janeline, thank you ha. Matulog ka na sis. Mag-end na ako. Ayan. Sakto ko lang 1 hour and 1 minute. Good night sis. Thank you. Night, thank you. Maka 1 hour na ako. Nagutom yung alaga ko kaya nag-stop muna. Uy, sis Jenaline, nandiyan ka pa rin. Thank you ha, thank you. Good night. Tulog ka na. Magta-12 na oh. Thank you Sisi ha, thank you. End ko na to. Salamat sa lahat ng tumambay at nagtamsak. Thank you so much. Ayan. And 5, 4, 3, 2, 1. Bye. Thank you sis. Bye.